Mutegeri wa Wero TV ni wega nuntu akona kurumira ntito cietu tha mugwanja ni umbitagwa Christine Wanjeru. Tukiambiriria ntito ni cietu ni ati governor wa county ya Tharaka Nithi niwe Muthomi Njuki na uretie asiasa kuma county ni inu matige kuringa siasa cia mwaka wa 2027 nuntu ni tene muno na mauntu ma siasa makethirwa makibaragania uthie na mbere ndani ya county inu. Ariti mama akiruguriria murandi wa runchi rwa kithima kia Mwororo ni baria ama uretie methirwe magitigana na montu ma siasa na murandi uyu wa runchi ni ngwataniro ya county Tharaka Nithi na kanitha cia SDA. Na wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthombo Njuki akirena meneretie ahanene atongore barankuruki bari bathure na nkuruki ukigono bendere kuringa runaka rwa siasa bakiro bakura chekithurano tukuwata ni antu metu ni tumunogia nuntu ni tuthiria kuringirwa kura mwaka onu ukite nonu ungi bantu turuta wira tugacokia ciaca ringi tukiuga mapema ndio best taringani bicha antu metu nthaka kane mweje agatindwa thauthi bakube mweri umwe agacoka kathia kanona kabio ntuku imwe agachenjia rietwa agetwa ntomucege kana nto rumuri kana nto wao agatuika nthaka ende bantu athie kuruta wira nthaka irutaga umwe wao no kuthondeka family yake agatinda gathauthini inu ni nthaka kana ngebici kana ugatha utio umwe gutinda gathauthini na umire no tuikire nthaka. Njuki akiuga mutongoria batiri kuritha rongo imwe ya kurutira mugongo ngugiata gwikoria na siasa ire kuira. Mimi nauliza viongozi wa Tharaka Nithi County anawegwe chiacha ilimongi no thino Tharaka Nithi County tunyibie chiacha tuongerere wira gutuika wira ni umwenge chiacha nicho ni no ntukwira kwa kuthamba tene ne kunyara kuthamba tene ne kunyara ende kuri untu ngiumba kuthamba tene ukanyara nkinyoga cha kugya na nyamu chita kwa ino chita wankia itha ino ni MCA na governor na mbunge wafanya kazi ya wanai hata haijalishi tutatafuta kiti gani. Hata inawezekana kwamba tutatafuta kiti moja na Mutwiri, inawezekana kwamba tutatafuta kiti moja na mjumbe ama na mwingine, lakini hiyo saa itafika. Saa hii ni saa ya nini? Na maisha igakinya siakinya na michebuto kagira twe muntagambo kila pahali ana marito magachenjia ukaguja wote Muthomo Njuki ni metho inafika aritio gore araruora kithima kia ruji ntere cia Mwororo wa dini ya Gatunga rujiru rarwenjitwe ngwataniro ya kanitha cia Sabato ntere cia Tharaka amwe na thirikari ni Tharaka Nithi. Tharaka Nithi twaugire mundu kwenda kwinja kithima mbore agwate barua ya waruma thirikari ya Tharaka Nithi tukuria mbeca cia sense cia kwinjia kithima twaugire ni ciikare antu metumone runji nundu tingana na kaunti ira ciingi nundu mbeca inu itutethia wacha watu wafanye kazi. Tuko na uwezo wa kuleta maji ya kukunywia ng'ombe hata hapa karibu. Kwa hivyo mketi chini mkubaliane kwamba ni hapa kwa Abrahamu tukauka twakire wega traf ya kunyua runchi ni ng'ombe mburi na mbunda wana ng'ondu ana nyamu ingi othe kienda kunywira bo nundu atiri marethi nyamu cia mithemba mingi. Kagitani wa Njuki ugite bota thirikari ya Tharaka Nithi batitie mtu kana shirika waririku ugotirira bakonda kunjira mugongo ruji njire balls mingi sana thini wa Tharaka constituency na Tharaka Nithi ire itena partnership na mtu noriku tukuma ku ire mingi ni ciaciokire ciathuka nundu na gutuika ni thima cia thirika anatabu teno kathuka guti muntu urumbonia ni nundu ni thirikari metagirira muntu umwe wakathwana acha gwikira mbi tap ni tu inakika kwamba tabu teno kathuka kanitha iribo kanetebo kanisa iko ndio sababu tunataka tukue na partnership ile gatetheia kwithirwa kuri antu tugutigira runje makamanejaga itigekara ire cingi mingi tuthondekete. Kiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka Mwororo Bito wa Paul Ogo Kabithe.
Musiasa Timothy Kithinji ne umiretie na kugarurijo rwa Meru ni rubatere kwithirwa rwina ngwataniro ya kiama kimwe gya gisiasa kiria gikethagirwa gigitetera na nkinyagia gutethereria Ameru kwithirwa makigairwa kiki ya thirikari. Na ugite UDA ti kiama kia Meru akinene nikyo kitumi kithiritwe ikigeria kuthungiriria rwaria ro kugire kwebereria gavana wa Meru Giteni niwe Kawira Mwangaza nkurukina uretie abunge methire makiraithiriria muno maubatu ma anto kire kungwa maori kana kire kunga maori a minister ma Meru ma Rais William Ruto muthenya wa ruyu. Antu ba Meru ni babati kwithira bari na kiama kiao kiria ikabatetheria ukaranthi methene kugake kia thirikari nene. Iji ni migambo ya Kithinji Timothy wa siasa ya Meru akiorota kiama kia Mbasi arugana ukakena mikuchanie mingi gatigati gatongeria bao na nikyo nande akuria kiama kia Nopeu kethira no kigwathiania Meru ntu bobwa muno. Kwina kiama kigwitwa Mbasi kiama kiu kethia gitwitira siasa turiona na kigitwika kigia siasa tukona ba kwina imanyara na ukienda alwaji na kuruira ba upingana bituthithia kiama soba kimwe bio kethia kiama Nopeu no kibwe kiama inyakio kigwatithania Meru patonya kiamene kiu kimwe kenda tumba kwithirwa twina kiama kimwe kiria kigatwika negotiating front ki national politics onija Timothy inchitirite kenda ndobe ya Meru tuchoka amwe tukara amwe kenda tumenyora tukanegotiate national cake iria keja Meru county as a whole. Ni mutongerero ugite kiama kia UDA ti kia Meru na nikia kuwa nikirageragia kwangaratania muswanda jwa jurari mbunge ya Meru jwa kuingatanga bana Mwangaza OBC na Kinyari wa kire thirikari nene. Meru itikethete tora konte inge chombete ukethotongeiria na kinya mirandi ya weti na mbere. UDA ti kiama kia Meru na mwene UDA ivura mwonere araumire aitanto beto atara baria kwenda. That is UDA. Itukuona ya lekurari na impeachment ya governor tukuona baruga kiuma kuma Nairobi ikeje kiuga bukagite iyo. That is unconstitutional because assembly nibati kugitonto bura bakuona bugatethia anto baria bakurepresent. So kethea bariona anto bao batikwenda barenda impeachment if it is supported by all the MCAs, let them be left. Ile tukuga atiri Meru professionals, wake up, let's come together, start a party for the Meru community. Nyaka there to get a UDA party, let's go to UDA party as a community party that is negotiating the national cake with the national government. Mudiene ntumo ya Timothy kire abunge bambunge nene kagite ne karama waziri babero beregeri kudujwa ne bakaba kurukia batethikere tekajuga karibara babadurire. Listen to your people. Ask them whether what do you want me to do, because I said again and again is that we represent you, every member of the parliament. You are elected by your constituents, and those are the people who have sent you to represent them. If they have told you we don't want this, just do it. If they have told you don't pass these CSs, there are so many people, new faces that can help the country go forward. Not what the president wants, not what Raila Odinga wants, not what ODM thinks is right for us. Let them go and select people that are equal. For example, you've selected somebody for energy. Does he understand what it is about energy? How can we lower the cost? How is the trading going? What are the criteria to select these people? Keri potrante to shawero reakwari eto ne motuge kare. Akarima Muthambi nimeumirite na kurutha maandamano magititano nto bwa kuthuka kwa barabara ya Kajunduthi kuthi Mwanka Weru Mwanka Iriga mariuga wirane uria manenkerwe ni Rais William Ruto kirendiunga ya wenteresia mara na nkinyagia kugeria kwao kuga mukandarasi ethirwe agicokwa barabarani onto uyu unthe utumbite guciara matunda Mwanka thaino.
Njele no nendo kumuno nonto last time bitetia kuma stage bitetia ndali akuye kunirwa njala le gaitine bikibiki kegeria kweba mitalo. Alafu thene ngia nto bara nini jana deju magia stage witia skuru na rogali mujeri no mwanka umire na mwana olokere kenda umba kumukinya skuru ya safe nonto wale itheria bikibiki ekemana ethijagira karibu na mwana bete mitalo kwa gun jana ethijaga njira no kuthi skuru jida kwaje ke risk nene muno nonto babara baleno gankoria kare kiatere ni ajete kulomba gite kya gavana na nte gwitigia gugatuika ni akore mone gite kya MP ni kya gavana kaumba gote bwa turutherite gugatuika ni tuguthi barabara ekari ogu na ni akoromba kya gavana tonye kya gavana gaturuthira atia kwa guta fadhali gugatuika tuturura barabara ni je simbwe tutike gutena lami etweke mola mwake tafadhali ogune bunde nke mwela nembe gwete ni murakaru sana nuntu njire no anakumari ndasire na itula gutweka kathondekwa ndazire ndethira ntu bakiugaga yanga gwatwi mutongoria awite kathondekwa lakini nkinyo mundi utana kinyanira bura ninkiuga te nuntu wa nini nka no nuntu wa community ketho bombeka njire no bantu ikara ina marimo nini nkira mutongoria wa guku MP wa guku tawekare kembioki na atongola maumangita maugo kwina mu Israeli monde maumete na njire no mauke masimbe njire no etwike njire no ni maram tera minuntu gutera miteno niki gitumi tubangite gwitetera twabanga tulungame on behalf of other accident onoga twika ne bagukira nitugite atiri tutikira nuntu kira tukwenda tuyone haki tulienda haki tutikwenda gutwika atiri atinjire no nikuraga jiana jietu atinjire no nikuraga jiari betu. What is that? Untu itukugo twina maruru sana kwogu ititha thondeka njira na kethira atithondeka ikale tukatuza another leaders that is ni alireti about njira no auge kathondekwa ona tiruto wake ona ke the current government ya uru na njire ne taro thondekwa kwogu the ingwetikia the thing ni atire the thing ne the leaders bala babati go approach ruto ne babati komba go approach ruto athondeka njire no kwogu the problem na no kuthona tiruto the problem ne the leaders that we have. Bunge ya kaunti ya Tharaka Nithi ni kuruketie muswanda wa obandi wa miti ya Gĩũntwĩre kaunti-inĩ ĩno. Nĩ muswanda ũrĩa ũrambĩrĩtwo ĩkĩrĩ bunge ĩno nĩ MCA wa Korontwa nĩwe Zachary Njagi, na rĩu gũkethĩrwo kwĩna mbia intenge irekethagĩrwa ikĩgũra mbeũ cia kũbanda mĩtĩ ta ĩno kaunti-inĩ ĩno ya Tharaka Nithi. Let your blessings descend upon us here assembled and grant that we treat. Ndarete the motion after none of the national government mena plan iria kupanda more than 15 billion trees in the national kwa ngwendaga pia kuimiza our county government twina plan teo ya kupanda certain number of trees in our county ithirwe kinyithania na public institutions ta machukuru, the community based organizations kupanda miti nigenda twithirwa tugitethia this county na issue ya deforestation turikani nayo miti tikethirwa igitemangwa ovyo ovyo na twithirwa tukibanda miti iria indigenous in the county. Yo ni miti iria ithagirwa igugwitithirwa igienda maundu mengi muno marunji na binambi kama ethwa ni Tharaka twina miti ta mithithi miramba kuria kwithira taru andu aria mathiete Mombasa maguraga uthithi kana juice uthithi at a very high cost. Koguo county government eka enhance tukethwa tukibanda miti teria tukethwa tukireta income in our county. Also in the upper side tukwenda miti ongerereka ibando ingi ta miburu twithirwa twina miti iria indigenous iria emeraga guku naturally itimibande, so twithirwa tukiimiza yenderea kubandwa in the county. Also the department ya environment ithirwa ikiallocate some resources riria twina such an event ya kubanda miti na still county yoche muthenya umwe within a year withirwa niguo tukabandaga miti tumite Tharaka Nithi tree planting day tuonthe tukeyumiria as people tukabanda miti. It is a very interesting nyamwira motion nontu Tharaka Nithi county ana betu baria tatio na nindirio na tekandi mwana kwe miti yetu twariganirwe nio. Kogu this will bring back maundu metu ma cultural tumenye miti iria mikuru ya Gĩũntwĩre
ire yaruthaga ona ndawa ire yaruthaga mauntu mare makuru nuntu culturally Tharaka Nithi County no tukwenda kukuria culture yetu no twende kumenya miti ya gintu ire yaririku miti no imwe yetu ya Tharaka Nithi County ni miti kureta igu produce even mbesa koguo na county miti seriously imenye miti nuntu ni mujiere na ninga yutu nengerete kikieo etho ni mathithi mau tukamenya buria twingimiacenjia into money etho ni miramba tukamenya buria twingimiacenjia into money ni motion mbega nuntu ni agutucokia unduire wetu kuanda miti ni twijiniretaga mbura motion ino ekeja kuthi through wega igatikirwa igayukua butwa mikurukia igatunengerio na ntu ona ikundi jieto kumba kwitho na nurseries na nikenda jumbaga kugurirwo nabo miti no na nikenda nabo baumba gwitethia atuke kanya tunogoke banini utikathie nwaku Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences ngugi ya undagitari yambairia wamba kumenya kirio kwenda kuthomera kenda gitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitari igitaga ura college cionthe cia undagitari batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ire enjaga buru igatara ritwa gutungata ajie bwega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukaragwa kwaja. Kwiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utekuringa ndari. Twenda gatera mega kiria ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ujukane bo mweri jwa kenda ni bwetete na mbere. Nanande na Nakuru campus ni kwa mukirari twa kiri ujukane bo mweri jwa kenda. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkuroki arania na tuko kurokira 0719-223-223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana wete kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV. Love it. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality.
Orengi nkugwate ugeni tukithie na mbere iri njira imwe ya gucokia njara ndani ya matura metu arutwa matene maskuru ya Mwanika Primary ni mariongirite skuru inu nikenda kuba arutwa mataro na nkinyagia kumatethereria na intoshi ya gitumi cia kumatethereria kiri mathomo mao ni utethio uria magwatanite na uria wari mwerekeria wa rwangirwa ucunkuni George Kinoti uria ambiritie mibango wa gutethereria skuru mwanya akaunti-ini ya Miru na ni baria maurite thirikari ithirwe ikithungira na gutethereria cukuru ta ino muno cia athwana ni baria imingi ciacio cithagirwa ikiringika abanene indiria kwara kana indiria kwagia kiaramu. Challenges wako nazo, then ukuje uniambie hiyo time nyingine nitakuja tutembea tuweze kuongea mengi zaidi, na nimekuja na timu kubwa sana. Haya mwalimu, kuna deficit ya one book. Marieto yakwa ni Manikinywa na ingwirite ntuku ya narua kuja kuriongia Promise shukurira athomagira primary na Promise yakumbira nejete naza indingire munene witagwa Kinoti George Kinoti former DCI ndamwira munene kwina mucore okwa uramentete muno kiwini na imuntu thominetete kurionga shukuru athomaira ambira etende bone thina iria cie shukuru eu na buteta njara intherithieni na mauku ende bomethina iria kunga atethia na former DCI Kinoti imuntu omurungu endete mantu yana bathoma muno na gukiria community. It's my appeal to every alumni of Tigania East and West. This region, there is no person who can reason positively about it. Nonga bado to twingwa to ana kuma umira wa metomba ko reason bora kuntuku kwa to komba utensia na bora tomba kuwata our sisters and brothers barabare ndie tunjara bakaomba ukira bakabua bakaandu babega Israel iko kwera ko minkirukie ko kwetu na Israel nionje ankirukie naiko na iko maanisha mbi kinyakithia kwetu gutena roi reason enough ekuga ati kuntuku kwetu gutomba gutobwira no ndu mwathani atwika kwa twikire na reason nende oni nkabo ntuko ashore nkabwita nikenda tomba kwija Mwanika at least tukere moibonge twake no sanitation siu na twake no classroom ziwi ileo and I'm so sure kinya feeding program yonga tukareta mwathani atombithagia te uma barabe nyume kwa boranka bwera be motivated geninya mauko yaunda boretera ichio mie kinyethe otomba kuona zawadi huku making groups you uthikire mbibi kuthomwa romba ri ukure ukinya ore umbe kuri thoma no ndo umana uma kithomo ni weru na weru boya yako ingambi weru boya yako ingambi boya yako inga kiundu ondo boya thatu kambo bwega muno ke our former DCI Kinoti kana George Kinoti no ndo babora bwethia sisters and brothers kuma kontuko kweto boko werua bwe mwira atia oto mwinere renge 1 2 go abarikiwe ati abarikiwe tena aongezewe. Kakwenda gucokia nkatho sana ke former DCI George Kinoti nonto bwa kwambĩrĩria initiative ĩje na kwambĩrĩria kwawe kuga twambĩrĩrie gũteithia from primary schools ingweretwe sana nonto kinya wengwa na gupromotia na baba na gutuma mtu ja Promise acoka skuru ire athomagira kanchokerie Promise nkatho ni untu bakurika na ucoka araumire cukuru e Mwanika ne tumite akathira muntu munene na akimenyeka ndene Kenya na akimenyeka ne acore baba ingi ya baba Manikinywa barawombita umwingire ntuko eru ari ucore ikintu kia maana muno na ruare ana baba wiko bare encouraged na vai motivated untu iba kuona kuna product ile chumite Mwanika na baka akintu maichene kutokea hii mitihani ambayo umefanya
Rais William Ruto na atongoretie mambura makuruguria mbia cia gutethereria bwaki bwa nyomba cia bei ya nthi a Kenya. Rais na uritie ndwangi cia antu kiumbe kwithirwa ikigwata thirikari njara kana kugwatira thirikari ni kenda gutigira ni gukinyanira kiri murandi uyu mubango uria ukethirwa gitethereria akenya maingi kwithirwa makiona twanya twa wira. Ni mubango uria kuga ngwataniro kumambari cionthe igatethereria abanene kiri kubingia. Lord, we pray for our beloved president for his success in his. Today we are launching a product that brings Islamic financing put together by the Nairobi Stock Exchange to facilitate public housing. That is the essence of public partnership, public-private partnership. We're using private funds. We're using private funds to deliver public housing. It is the model that will leverage more resources beyond what government can do, that private money can facilitate home ownership. Private money can facilitate public housing. In this particular aspect, our security forces will benefit from the housing that is going to be constructed using the resources that we are raising using this Sukuk bond. And it is my commitment to the people of Kenya that housing is going to be a major product. Many people have asked me, why are you using public land to deliver housing? I mean, what else was public land supposed to be used for? Because in many cases, if we don't use public land to deliver public housing, it ends up in the hands of a few other people. The NSC stands as a cornerstone in our strategy to mobilize long-term capital that is vital for fueling the programs and projects that are core to our bottom-up economic transformation agenda. In 2022, the government pledged to provide land and horizontal infrastructure for development of affordable housing, substantially lowering construction costs and making it possible and feasible to offer homes at between 30 and 40% less the market rates. I challenged the private sector to support national housing and infrastructure projects then. I am delighted by your response and commend your effort in crafting this landmark asset-based security, which has the potential to enhance efficiency in the delivery of our priority projects through optimal financing costs. Newega nontu na kanya kurumira nteto cietu ciingi na njira nkinyaniru ni thaa 1:30 kiogoro. Bithiro wina